Mugaragu abona abatoza ku mpande zombi ibi babitangaje nyuma y'umukino wo ku munsi wo ku wa gatandatu bakiranwe na penalty nyuma y'uko ikipe ya Arsenal rwose yatanze ikipe ya Paris Saint-Germain mu mukino igatsinda igitego hakiri kare cyane igitego cyaje ku munota wa gatandatu Kai Havertz watsinze igitego cyiza cyane nyuma kandi igitego kiza kwishyurwa ku munota 65 yari penalty yakorewe kuri Kavica hanyuma Ousmane Dembele atsinda igitego nuko umukino wangira igitego kimwe ku kindi bashyire minota 30 ntihagira utsinda bagiye muri penalty ikipe ya Paris Saint-Germain yinjiza penalty enye kuri 3 z'ikipe ya Arsenal penalty hanyuma ikipe ya Arsenal yagombaga kubagarugura muri game gukomeza batera ama penalty yatewe na Magalayesh nuko penalty ayijugunya mu kirere nyuma yaho nubundi hagati kuri penalty ya kabiri ikipe ya Arsenal Eze yari yayiteye ku ruhande hanyuma kandi ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain ya Mendes ifatwa n'umuzamu Raya wakomozagaho mu kanya gato nuko ikipe ya Paris Saint-Germain izamura igikombe gutyo cya kabiri yikurikiranya cya UEFA Champions League ugiye kutubwira ku mukino gato kuko mukina abantu barawukurikiye ahubwo ndashaka kuza ko twinjira mu kanya mu bitumye Paris Saint-Germain yisubiza iki gikombe back to back nicyo kintu abantu bakeneye cyane ariko reka tubanze dukomoze ku mukino gato ikintu cya mbere cyo navuga ko twabonye ku mukino kuko ari umukino uhuje abatoza bose bakuriye mu muco w'umupira maguru wa Espagne navuga ko ariwo bakuriyemo ubwo iyo tuvuga umuco wa Espagne no mukino umupira maguru wo kugumana umupira ndetse n'ibyitwa pressing ariko hakabamo umutoza umwe navuga ko uri avanswara ko no mu myaka no mu gihe bamaze muri career bwo navuga Luis Enrique ni mukuru kuri Arteta navuga ko ari mu bihe byo gusarura cyangwa se kugera mu gihe cy'umusaruro cy'ibyo amaze igihe ibyo yize ageze no mu gihe no cyo kuba yabisarura urebye mu buryo bw'imikinire nubundi ntabwo twari twiteze kubona Arsenal iza kugira total dominance cyangwa se kuza gutegeka umupira mu kibuga guhanahana ndetse kugumana igihe kinini ahubwo twari twiteze kubona Arsenal nava ko umutoza Arteta guhera mu kwezi kwa kane ubonaga ko uburyo urebye mu mano yaba muri championnat y'Ubwongereza yaba no kuri match bakina ikipe ya ATM uburyo bwo kumenya nuvuga ngo sinkeneye kuza gutsinda ibitego bine ariko kimwe ndi butsinde nshobora kuba nabasha kugira gute nabasha kukimanajanga cyangwa se kugira amahanga abasha kuza kugitsinda ibyo ngibyo rero iyo uri gukina ubu buryo vuga ngo shaka resultat ariko bidasabye ko ndibuze kumenasa adversaire ku buryo mutsinda ibitego byinshi biba bijyana mu buryo vuga ngo ndakina ariko nima adversaire uburyo shobora kuza kuba byakina iyo ukina rero ubwo buryo bwo kuvuga ngo ndima adversaire uburyo bw'imikinire biza kurangira uwa adversaire aje kukurusha possession icyo rero navuga ko twabonye ku munsi wo kwa gatandatu ni Arsenal ubona ko witwa Mikel Arteta koko yarize kandi aranakura uko kwiga kwe no gukura niki ngo shobora kuba ngewe nasafaringa kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma igitego kimwe ariko niyo wambonamo igitego dushobora kuba warenza igitego kimwe ariho navuga ko rero ikipe ya Arsenal ishinye kuri yo defensive law bakoze babaje nubwo Paris Saint-Germain bagize possession nyinshi igatera n'amashoti menshi ariko ibyo byose yakoze nta na kimwe navuga ko kigeze giteza ikibazo ku ikipe ya Arsenal mu bijya mwizamu ku buryo navuga ko habonetsemo mentality y'umutoza ndetse n'abakinnyi kubasha kurezisa kuguma muri uwo mukino ntituze kuvamo adversaire even if yaje akomeye adversaire umaranye igihe ku rwego rw'amarushanwa ku mugabane w'Uburayi ufite icyo gikombe nubwo yagira iyo domine umupira kuza kugumana ariko uburyo bwo kugumana siko ari buze kuza kubyazamo umusaro so navuga ko ari ishusho twabonye ku mukino wa nyuma wabaye ku munsi wa gatandatu ariko bishyira muri position nziza ko ikipe ya Arsenal still iracyari muri progression cyangwa se witwa Arteta arimo aragenda akora kubera ko ni imyaka 3 kimwe cya kane umwaka umwe ukurikiyeho kimwe cya kabiri
uwa gatatu ugeze kuri finale, iyo finale uyigezweho ugezeho utaratsinzwe game n'imwe, nubwo utwaho igikombe ugitwara ariko muri open play utigeze utsindwa. Ibyo bikoreka ko ikipe Arsenal umutoza asa naho ageze, nava ko progression yiwe azamuka neza, abo isigaye nuvuga ngo aho agenda agana imbere no kuza kureba ni bike nagomba gufixa kugira ngo noneho ikipe ya Arsenal izagaruke iri strong, ishobora no kuba yatwara kugera ku icyo gikombe itari yitwara mu mateka yayo. Rugaju ndakwinjizamo nkoresheje udustatistike duke, kuko ikipe ya Paris Saint-Germain yagize possession ya 75 kuri 25 y'ikipe ya Arsenal. Hanyuma kandi ikipe ya Paris Saint-Germain yari yizi ikipe ya Arsenal cyane by'umwihariko ku mipira y'imiterekano, kuko ikipe ya Arsenal yateye corner 3 zonyine, mu gihe ikipe ya Paris Saint-Germain yateye corner 11. Hanyuma kandi Vitinha muri uyu mukino yakoze ku mipira, yatanze passe 141 muri uyu mukino, na undi mukinnyi we rigeze abikora mu mukino umwe wa UEFA Champions League. Ikipe ya Paris Saint-Germain, ikipe ya Arsenal itwaye igikombe, ibaye ikipe ya gatanu yo mu gihugu cy'Ubwongereza itsinze, kuko yatsinze ikipe ya Chelsea ibitego 5-2 ubwo bari muri round of 16, bari mu mukino ubanza. Muri round of 16 n'ubundi mukino wo kwishyura aba batsinda ibitego 3-0. Hanyuma kandi mu mikino yo gukuranamo batsinze ikipe ya Liverpool ibitego 2-0. Mu mukino wo kwishyurana none babatsinda ibitego 2-0. Ikipe ya Arsenal yo mu Bwongereza nayo bayitwaye igikombe hitabajwe penalty nyuma y'igitego kimwe ku kindi. Umutoza Luis Enrique ubu yatangiye gutekerezwa mu batoza bakomeye ku mugabane w'Uburayi, kuko yinjiye mu rugamba rw'abatoza 5 bamaze gutwara ibikombe byinshi bya UEFA Champions League, kuko yatwaraga igikombe cya gatatu agitwaye 2 mu ikipe imwe ya Paris Saint-Germain, ikindi yagitwaye ari kumwe n'ikipe ya FC Barcelone. Kavica yatowe nk'umukinnyi wa UEFA Champions League w'umwaka wahize abandi. Uyu musore 2022 yabaye MVP muri Serie A icyo gihe, ndetse anatorwa nk'umukinnyi ukiri muto n'ubundi mu mikino ya UEFA Champions League. Paris Saint-Germain ni iki kiyiteye gutwara ibikombe bikurikirana 2, nyamara ariko nabonye bamwe mu bakinnyi bavuga bati mbere ntago twizeraga ko byatubaho, ariko uyu mudari n'iki gikombe tugiteruye 2 kikurikiranye. Uhereye kuri captain. Paris Saint-Germain yagize umushinga wubatswe n'abayiguze. Paris Saint-Germain hoze ari ikipe iriho nk'izindi zose zari ziriho. Hanyuma 2010 icyitwa Qatar Sports Investment, ubwo neka mvuga igihugu cya Qatar kugira ngo tudakomeza kugenda dusubiramo amagambo maremare. Igihugu cya Qatar gihitamo kugura ikipe ya Paris Saint-Germain. Kimaze kuyigura cyabishakaga kubera iki kugira ikipe, bashaka kugira ikipe kugira ngo bazabihereho bategura imikino y'igikombe cy'isi bari baramaze guhabwa ko bazakira, ino yaje kwa mu 2022. Icyo rero bakoze mu by'ukuri cyari ikintu cyumvikana, reka dushyireho ikipe izanyurimo abastar izadufashe mu kurushaho kumenyekanisha iki gikombe cy'isi. Ariko ikindi bari bakeneyemo nanone bashaka ku izina ryabo mu ruhando rw'isi nk'igihugu cya Qatar, igihugu kiri kuzamuka neza cyane mu bukungu no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye, politike n'ahandi, bashaka ku izina ryabo rigaragara. Niyo mpamvu umushinga bawise Dream Bigger, wari umushinga w'igihugu. Dream Bigger no kuvuga ngo ni ukurota byagutse, kurota nyine ibintu bigari, cyangwa se kugira inzozi ngari, kugira inzozi zagutse cyane. Byari muri concept ya Emir wa Qatar yo kuvuga ngo ntitwakomeza kubaho muri iki kintu isi yose ikunze, ireba, ishaka, twebwe izina ryacu ritari associated n'icyo kintu abantu bose bakunda. Abaturage batuye isi hafi miliyari 4 bakunda umupira, kandi dutuye turi miliyari 8. So birakwereka yuko kimwe cya kabiri cyose binduriye muri iyo sport ushaka kutabikunda bikabije cyane, ariko baba bafite amakuru byibura. Abo usanga bazi Messi, bazi Cristiano, n'abantu usanga niyo yaba ari umuntu w'umuhinzi w'umuturage ahantu utanagerana na televiziyo, ariko byibura akaradi afite ko ku musego ashobora kuba zikira iryo zina ry'umuntu yitwa Messi ribaho kandi ari umunyamupira. So bifite icyo bivuze rero kwiyasosiya n'icyo kintu. So
muri politiki bakabyita kugira icyo gushaka icyo bita soft power, imbaraga zoroheje cyangwa se imbaraga zitari izo bita hard power, bitari ukugira ibitwaro, bitari ukugira wenda ibisasu bikomeye nubwo nabyo babigura muri Amerika, ariko bakaba bati no na hari umuntu ashobora kumva ashatse kumenya igihugu, ashatse gusobanukirwa icyo gihugu, babashe kugira nyine nabo ukuntu bagaragara ku ikarita mu buryo buri soft, nubwo wenda bifite n'izindi nyungu zishobora no kuza z'amafaranga zirimo. Ni nk'ibi dukora muri Visit Rwanda by the way, nabyo ni soft power. No kuvuga ngo apari yibi byinjiza amafaranga tununguka cyane ko ishoramari dukora, ariko haba harimo no kubizina u Rwanda rivugwa. Coach Gaire niwe wari kumbwira Real Budapest kuri finale ya Champions League, ariko kumbwira ati abongereza bavugaga ngo Arsenal n'u Rwanda bizakomeza ari ibintu binywanye. No kuvuga ngo baravuga ngo nta gihe na kimwe igihugu twabanye mu myaka 8 tugatwara champion tumaze igihe tutayitwara tuzakibagirwa. Uri kumva icyo bita soft power, nuvuga ngo abongereza baje baza u Rwanda, so barusura bararukunze, hari intambara tuzagira za diplomasi, uwo muntu azatugira sympathy, fati no kiriya gihugu ni cy'abantu beza cyane, igihugu cyabanye na Arsenal, so umufana wa Arsenal se ntagomba kudukunda, uwa Paris nibyo soft power. Hari ibintu byinshi nyine byari muri Dream Bigger, nibyo byatumye agora ba Star, ba Zlatan, ba Cavani, ba Pastore, ba n'abandi kugeza bazanye Neymar, Messi na Mbappe. Yego. Bakorana rekoro kugura umukino wa mbere uhenze ari Neymar, bazana ba Mbappe bato beza, bazana na Messi umukinnyi abenshi bafata umukino wa mbere kwisi bihe byose. Umushinga hanze y'ikibuga icyo wari ugambiriye cyagezweho. Bakinnye igikombe cy'isi, abakinnyi batatu bakomeye bose bavuye muri Paris Saint-Germain. Uriya Messi atwaye Mondial avuye muri PSG. Bafite umwana nka Mbappe, navuga ngo n'umukinnyi wari ukomeye ku isi, yaratwaye 2018, yaratwaye Coupe du Monde. Neymar yari umwe mu bakinnyi bakomeye bibitangaza ku isi, yari success and it was a total success. Ariko birangiye baravuze ngo turakora iki noneho kugira ngo tudakomeza kugendera gusa muri Dream Bigger, kuko abastari icyo twabashakagamo kirarangiye, reka dufate ikindi cyerekezo. Haba icyo bita gukora ibyo bita gushiftinga imbaraga ziri. No kuvuga ngo kera imbaraga bazishyiraga mu bakinnyi cyane, ariko igihe Mbappe yamaze kubananira akavuga no nge nago nshaka kuguma hano, baramuritse aragenda. Enrique Mbappe amaze kugenda aravuga ngo tuzubaka ikipe umuntu wese ku mugabane w'Uburayi atazifuza gukina nayo. Icyo yashakaga niki cyangwa yasobanuraga iki? Kubaka ikipe yavugaga, yashakaga kuvuga ko azakora ikipe mu isura y'uko isize hamwe kuruta kurirayenga kuma individuals. Abakinnyi bakaba aribo bafite imbaraga cyangwa se aribo bagenderwaho nk'umukinnyi ku giti cy'umwe babiri. None aravuga ati reka twubake ikipe ishyize hamwe. Nibwo yazanye ba Bradley Barcola, nibwo yazanye abana ba Desire Douabakuye muri Zarene, n'abandi bakinnyi batoya wavuze Varaskelia yabamukuye muri za Napoli n'abandi. Batangira kubaka ikipe nk'ikipe kuruta kurirayenga kuri individuals. Wumve ko muri ibyo bihe bya mbere umukinnyi ashoboraga kujyana ikibazo na Enrique, amini n'abatoza babanjije Enrique, agahita we na entourage ye bisanga kuri President Nasser El Khelaifi, kuko imbaraga hari icyo bita players power zari nyinshi cyane mu ikipe ku bakinnyi kuruta kuba umutoza. Ugasanga umutoza niwe bari kubwira nabi, uratreating uyu nabi, Neymar niba akeneye bimureke, uyu mureke we dukorera ku bakinnyi bino, kuko bashakaga gukipinga those big stars. Now icyabaye niki, barishaye baravuga ati mureke duha umutoza imbaraga. Enrique yaravuze ngo ibiganiro nagiranye na perezida w'ikipe Nasser ndetse na directeur technique w'ikipe ari we Ocampos, byamaye icyizere ko habaye impinduka mu myumvire muri Paris Saint-Germain. Barafite culture mbi kugeza ubwo Zlatan yahuye na Mbappe mu bukwe bwa Marco Verratti. Mbappe aramuga ngo grand frère, ubona ari iki nakora muri kariyeri yanjye kugira ngo mbe umukinnyi mwiza cyane kurushaho, ntware Ballon d'Or n'ibindi. Aramuga ngo nkugiriye inama, ikintu cya mbere wakora nuko wava mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Aramuga ngo hari culture idachallenginga abakinnyi, niba proteja kuruta ko bashyira mu kintu cya challenge, ni nkaho bikoresha ibyo bashaka, ntibagendera ku mategeko n'amabwiriza y'umutoza. Icyo gihe bakoze shift, bahereza Enrique imbaraga fully, agafata ibyemezo byose, ahinduka face of the project.
latest scenario iherutse kuba ibikwereka ko amahinga ingufu zose. Dembele ejo bundi afite Ballon d'Or mu kwezi kwa 12 batsinzwe na Rennes. Dembele ajya kuri televiziyo kritika abakinnyi bagenzi be ngo ntibitanga uko bikwiye. Umukino wakurikiyeho Enrique yaramwicaje kandi afite Ballon d'Or, aramubwira ngo niyo twaba tutakoze neza kuba ufite Ballon d'Or ntibikugira igitangaza imbere y'abandi. Nta nubwo ufite uburenganzira bwo kugira ukritika hano. Uri umukinnyi kimwe n'undi wari we wese. Urumva imbaraga umutoza yahawe. Ikindi kibikwereka rero nuko Dembele aganana na CBS batseriye baramubwira ngo ko tuba tubona umukinnyi uri kwiruka udahagarara mu kibuga kandi uri umukinnyi navuga ngo umustar maze kugera Ballon d'Or nibyo aravuga ngo utirutse Enrique yagusohora mu kibuga. Kandi kukenirika abantu bose bamufata nk'ikitegererezo nk'umutoza Paris Saint-Germain nyuma yo kumugira nka face of the project. Ari nabyo na Seri yavuze ngo abakinnyi bose abastari muzi twagoze ba Messi, ba Mbappe, ba Neymar n'abandi. Recruitment ikomeye twakoze mu mateka no guhakaza umutoza Enrique. Why? Nuko Enrique yabahaye ikintu bo batari bazi ko gishoboka. Niki? Nukuza aridinga by example. Uzatinya umuntu ukubwira ibintu akora kuruta umuntu ukubwira ibintu adakora. Enrique uzi umukino witwa triathlon. Yego. Bakoramo ibintu bitatu icyarimwe. Barabanza bakanyonga igare ahantu hatari hagufi, bakiri parika nta kuruhuka, bagahita biruka. Oya ubwo urabicurise babundi triathlon bahera mu mazi. Bahera mu mazi. Babanza bakoga. Ufata igare. Warangiza koga ukiruka ugafata igare ukanyonga. Urangiza kunyonga ukiruka ku maguru. Kandi utagiye uruhuka hagati ya kimwe n'ikindi. Nuvuga ngo uhindura gusa uva mu mazi ugakoramo imyenda yo kogana ukambara za nkweto n'umwambaro wo kwigare ukanyonga. Nyuma y'igare kwa inkweto unyonga n'igare sizo wirukankana uzikuramo ukambara noneho izo kwirukanga. Ibyo ukabikorera rimwe. Enrique buriya baramubwiye ngo kuki utagira belly inda nyine nk'umuntu w'umugabo mukuru umaze gukora amafaranga. Arabwira ati siniyizi mfite inda ngisoza kariye gukina umupira w'amaguru umukino wanjye ahindutse triathlon. Uri kubyumva? Bivuga ngo ni umuntu ubabaza umubiri we, ni umuntu utiha excuse, arakora kandi ari umusaza. Ibyo rero nibyo yateruye abishyira mu bakinnyi ba Paris Saint-Germain. Arabwira ngo ngiye kubigisha uburyo bw'imikinire ubwitwa relationism ntari busobanura umwanya munini ku mpamvu z'umwanya na tuzagira ikindi gihe. Ariko arababwira ngo icyo nakwita nk'ikizatuma mushobora gukina mu buryo nshaka ko mukina, wenda ndi buvuge mu buryo buri technique. Icyo mukeneye mbere ni ukugira imbaraga z'umubiri, ni ugukora imyitozo iri intense isaba ingufu, mukiruka distance nini, mugakoresha imbaraga. Kandi mwese nta mustari hano ngo ndahagarara ngo bansangisha umupira urinde. Nitwata kurataka nitudefanda defanda regardless y'izina n'ubustari na position ukinamo, bose barabyumva. Urugero rugaragara, best players be kubera gukora cyane nibo barushye bageze muri penalty batarimo. Dembele yari yavuyemo, Kvaratskhelia yari yavuyemo, Vitinha yari yavuyemo. Uri kumva icyo bisobanuye? Kwiruka cyane muri match byabananije nk'abantu bakinnye n'imikino myinshi imbere abakura muri match. Ariko kuki ikipe ibasha gutena ikabasha kugera ashobora kugera muri za penalty igakina na Arsenal ikanayitsinda. Uyu mugabo afite ikintu yazanye gikomoka muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Brazil, cyemvanzwe cyangwa cyahimbwe n'umugabo wagitekereje witwa Fernando Diniz, yabaye umutoza muri Brazil. Uyu mutoza yaravuze ngo sinumva ukuntu umupira dufata abakinnyi tukabagira nkaho bo badafite ubushobozi bwo kwitekerereza, ukabarundamo amataktike amayiri y'umukino. Urahagarara gutya, muramuvinga gutya, we nturenga ahangaha, uri umudefenseur ukina nka myugariro, uri umumediateur nyaboneka nutanga umupira ugarukemo hagati mu mwanya wawe. Twarwanye n'icyo bita positioning, guhagarika abakinnyi mu myanya, ibyo bikima umupira icyo bita fluidity, gutembera uko bikwiye. Ibyo binima abakinnyi kwiexprima mu masituasiyo ngo yexerce ubuhanga n'ubushobozi yifitemo kuruta uko yaba ari kurwana na bya bindi we wamubwiye. Nuko ngo umukinnyi akina kuri instructions zawe nk'umutoza, ntabe free mu kibuga, ntabe free ngo none hakina uko ashobora gutekereza gukina. Dore rero icyo wakubwira muri relationism, we yigisha abakinnyi elements zayo sinzi sobanura, ariko ni mwumva uko ikorwa, ni mwumva uko imeze. Yego, ababwira abakinnyi ngo relationism ni ijambo riva kuri relation, isano. Ugomba kwisanisha
naho ugeze mu kibuga. In other words, ugomba kwambara umwambaro bijyanye naho uhagaze mu kibuga. Mu yandi magambo, nta muntu ufite umwanya witwa ngo niwo wonyine akwiye kuba akina role yaho. Ukwiye kuba mu kibuga uzi ko wanakora n'izindi role zitari iz'umwanya wawe. Ni ukuvuga ngo Achraf Hakimi ukina kuri kabiri, mutangeho urugero. Yego. Utanze umupira muri mediane, muri concept yitwa give and go, kugira ngo umupira utembere urazamutse ugeze hagati mu kibuga. Vitinha atanze passe kuri Joao Neves, ubonye espace aho Doué yakagombye kuba ari ku ruhande, Doué adahari, uriruka ujye aho Doué yakabaye ari, Doué agenda asange Dembele muri box, wowe uraza kubaye nk'umuwinga wowe Achraf Hakimi watangira umudefenseur winjira muri mediane ukora kuri baro na Vitinha na Joao Neves. Ariko niba Desire Doué yavuye mu mwanya we kugira ngo ajye gutanga support kwa Dembele, wowe wagiye wahindutse nka Doué, wabaye nk'umuwinga kandi uri umudefenseur. N'icyo umukinnyi uri ku ruhande wo mu winga akora ni ugutanga assist. Tanga assist. Niyo mpamvu sazo yashize muri Champions League umuntu witwa Achraf Hakimi na Nuno Mendes bari bafite assist nyinshi kurusha abawinga, kandi ari abadefenseur. In other words, they relate themselves in a position barimo. Nuko ngo yisanisha n'umwanya agezemo agakora icyo umukinnyi ukina muri uwo mwanya akora. Ni nacyo gituma Dembele ashobora kwisanga muri mediane ari gufasha kurekipera kandi ari rutahizamu. Ni nacyo gituma ushobora gusanga umukinnyi wenda tuvuga urugero nka Vitinha ashobora kwisanga ageze imbere y'izamu akaba yatsinda igitego kandi dusanzwe tumubona mu mediateur. We rero abakinnyi freedom yo kuba batembera, noneho akabasaba ibintu bimwe. Mugira ikintu cyo kubanza kumva ko umupira atari ikintu mukina kimeze nkaho muri bugitakaze. Banza mve cyo kintu dusoza. Amakipe menshi ubwo bagira ari nabyo Arsenal yatsindiweho. Aravuga ngo njyewe reka manze nugarire indekere ikipe umupira ikine, njyewe ndaza kubaka nkore counter attack, ariko nabanje kugarira neza. Impamvu ubona yateranye ibitego byinshi na Bayern, agaterana byinshi na Chelsea, gutyo izira zose bagiye batsindana byinshi. We yizera ikintu kimwe, niki gituma dutsinda nuko dufite umupira. Kugira niki nuko nta muntu wumva ko ari we wenyine nyiraho. Nkabiri ujya kubona amakipe areranga yakora individu, ngo umukinnyi ngo muri Barcelona ngo mwese mugomba gukora exit za baro, ngo ni Lamine Yamal, ntaga byemera. Sini ibintu biri simple, funga pasa mugenzi wawe nawe pasa undi tumuvinge tugende. None mwige gukonserva kugumana umupira ku buryo ikipe mwumva yuko koko itawubona. Harimo elements rero z'uburyo ba protege umupira. Nanone iyo batakaje umupira ategeka yuko icyo bita cluster cyangwa itsinda ry'abakinnyi bahita bakuzaho kugira ngo bare kuntu arekipera as a group. Urumva, they attack as a group, they defend as a group, and nta muntu uvuga ngo njyewe ndi Kampara muri equipe. Ibyo bitekerezo by'uko yabifasha akabyubaka mu bakinnyi elements uza breaking down wenda muri magic lineup ku mugoroba saa 9 kugera saa 4 cyane mu bindi biganiro byatumye amakipe yose yo ku mugabane w'Uburayi. The star of the PSG is the coach. Last season yari Dembele, ubu ngubu bahembye nde? Avic niyo bayo umukinnyi umwe mu basistinze umwaka ushize kurusha abandi yari Achraf Hakimi. Iyi saza ashobora kuba atari ufite nyinshi. So everyone can do better iyo system ikora neza kurushaho. Mereza iyo interview tunagana ku musozo gatoya. Well, that's always been the the criticism of. Nubundi kwa kunenga kwa Arteta guhoraho ndahamya ko Arsenal uko yarakinnye iko agombaga gukina kugira ngo irebe niba koko yatsinda Paris Saint-Germain. PSG yarinjiza mu gice cya mbere yari bigoye kuyambura umupira. Iriya ni Arsenal, ibyo navuze muri uyu mwaka wose ko ari cyagombaga guhagarika Arsenal, ariko nyine byabaye. Ntabwo bafite abakinnyi b'abahanga mu gusatira, haraho mu gice cya mbere bagombaga kugumana umupira kandi PSG yari magu uburyo bwinshi bwiza, gusa byari byoroshye gusubiza Arsenal inyuma. Arsenal yari ikipe nziza nayo yo kugarira ikina imipira miremire, ikipe yatwaye shampiyona ifite ubusatirizi bwiza mu Bwongereza, ariko ntabwo byakunze. Nibaramuka babonye ba rutahizamu beza bakaza gufasha Arteta bagakina bafasha nabi inyuma ku mpande, bizakunda. Ntabwo wagereranya abakinnyi ba Arsenal basatira na ba PSG. But when you look at the quality in the front four of PSG compared to Arsenal. Uwo ni Jamie Carragher. Uremeranya nawe n'iki Arsenal iza gukora mu kwitegura umwaka utaha imikino, kuko tumaze kumva PSG byerekana ko ari retushe nkiyabaza gukoraho?
nuvuga ngo ikintu Arteta ari buze kuza gukuramo nawe nuvuga ngo arajyana na situation ihari uburyo bwo kuza guhindura yabanje gukina umupira navuga ko wo gusa naho ashaka kugira dominance ariko akibagirwa kurinda inyuma kandi nuvuga ngo imbere atatsinze byinshi bituma ibyo wamutsinze none ukora ikinyuranyo aza kuguma imbere nyuma aza kujya ku bintu byo vuga ngo mvuye kuri cyane vuga ngo ngiye gutegeka umupira ku buryo adversaire wese dukina mana mutegetse ahubwo nsinde kimwe mbashe kuba nagicunga nkabigeraho ibyo nabyo asa no bikoze mu mpera zino sezo birakunda ikizaba gisigaye nuvuga ngo cyagena gira gatoto dominance y'umupira ubu ngubu nagerageje uburyo bwo kuza kugarira nabwo ngatsinda kimwe nkirinda ko baza kunziza byinshi ibyo byose ndaza kubikoramo iyihe produit yuko ndi bubivange hanyuma nkaza kugira gutengaza kubyazamo icyo kintu hanyuma no kongeramo iki abakinnyi ko afite ahantu agomba kuza gufixa abakinnyi basatira cyane cyane niba Arsenal ikeneye reka dusoze uko umunsi mwiza zini